Kubli Pibaro. Ni priang subhai pi syakna kutuk kubar jengi upet ngor cable news. Haswa bini kemi iki kubar ke babnia ane kejan miet ngena pai swash kimat bakongsan jongko kubar mata katayo. San folklore tengka onyo ubajab ek online lottery ke jela Meghalaya. Lalek surgery ubak Preston Tensong Hadali ke jinglong ke met ke biang. Penlong keseng AKMTTA ya ka Black Flag Week ban persya yo akamai ki kali nabar haki jaka jengok kai ke jela. Penlong ke VPP de ke ki ban syong ban persya ya ke jengkio ki marba mardi haki jela. Lada gini ki brio jong ke JSJM ke penlong rally ngin miklang ban bam dok masih la ke jong ong ubak roy ke parsen ram. Ki pulet ki penishtom ki pulet ke balik akam sneo bat penkup buram ki balik bah. Ong superintendent ki pulet. On penjur jengi ki syok ke KSU halor ka Mausen Ram Civil Subdivision. But Kladno ubak latip lang Kharkongor Chief Executive Member Berim ka KHADC. Ka Sorkar Jela ha kesing baar jong katayau ka lepen benai ke jing pelat pat ba ban sedang ya ka kalai nusib ne ka easylottery.in ka lottery ke meningkong e jong ri India ke balik di Core Digital. Bat ikene ke jing pelat ban sedang ya ka kalai nusib lapen long ha kenong ba Delhi. Hargani ke jingelang leran lang menteri rang ba kejela u Konrad Kongkal Sangma u Commissioner but Secretary ERTS u Praveen Bakshi ka Director jang Meghalaya State Lottery ke MSN Marak bat kiwe-kiwe. Habakaran ke jingelang Konrad Kongkal Sangma ulero ekne ke jing persyang banwan ra ek jing terekam ke bakhuj bat ke jing terekam ke bakam tebet ke bedai ke lottery da ke bapenan kam ki Core Digital. Bat ulapen pauru ba ke lottery ke dai tang ke jingel akai ke basyong ha kenusip. Kalat digital ke bakhuj kum ke easy lottery ke ailat giru shimet bar ke imlang salang bani ojing mentoy. Ulong babon kinong India mentai ke ladono ke por ba koridor jengki ha ke jingel akai online games bagi jinge thong ke babean. Ke basna kenang ban pen kerni kinong ele akai bat ula pen tikena bagi easy lottery ke dai ke belapen wandur. Ban pen long bat om ban pen pra. Ka easy lottery kan dan kalat ke bagi nong job kin dan hado praspaan rup saungut na ke wei ke jing pen khalai. Bat undang job buwan nengkong unyo hado san folklore tengka. Bat kedor jong ke tiket kalong san hajar tengka. Kajing de tiket kajing siu ka kusnam kajing siu khajna anle dakalat digital. Ndrai tang ya kajing penekhalai nusip on omle ka Core Digital ndrai penan kam ke rukom ka bala manchania bat ka bakhuj. Ya ka ba an penan kam de ki motor ha ka ba omla ban le thok da ka machine. Ba kajing mi na kajing penekhalai kan chang bet ha ka nusip. So we felt and we strongly feel that technology today has and is playing a very important, crucial role in almost every aspect of our lives. And hence we felt strongly that even in gaming and especially in lottery, there was a huge opportunity for the state government, for the people who want to play, as well as for companies who are involved in this sector. To really open up a completely new market and a new, completely new sector in a way to this entire opportunity that is there in front of us. Number two, we strongly felt that this could lead to a large transparency in the system, which is something which to some extent, not to blame anybody, but there could be and there were some doubts that used to come in individuals and people's mind. We feel that technology can help us eliminate those doubts and we can actually have a more transparent, a more accountable system and a system that could be in one way would be able to track and keep record of the different activities in one way, and therefore we ensure that the transparency level and the overall monitoring level will go up. So it's a very, very good and a positive way of making this entire sector much more transparent and, as I said, much more accountable, and even the monitoring. And we strongly feel that, as I said, technology can play a very, very important role even in this sector
like it is playing in many other sectors. Sembut Menteri Rangba Kejela wa Preston Tensong hakala asing ublai ulaut pangkensan. Haka bagi doktor kan Nazareth Hospital Shillong kilabat no yu ban bu ha ICU ban Hajing Sumar. Hadian bakaladon kejengkiau ka blood pressure. Bar ka singi balang la alam no yu ba Preston Tensong sha Apollo Hospital Hadali ban yu Hajing Sumar ka babnia. Ki doktor jangka Apollo Hospital New Delhi haka khat arterik unai luar arajar arpusau. Kilale ka surgery yu sembut Menteri Rangba Kejela wa Preston Tensong. Kat kum gejeng bentep jo Commissioner but Secretary Kejela Vijay Kumar Menteri ulepen pau boba Preston Tensong. Dale yu ya ke surgery ya ke benta ba shakamat ya kaliang kadiang jong ke benta ke clear. Ne ke left fronto temporal parietal craniotomy bat ke SDH. Ulepen tep ru bo sembut Menteri Rangba Kejela ulet tep beriau bat gejeng long jengman jo kabiang batang syedap ban kemi on sepen kenriaan yu na ke ICU. Uba Preston Tensong uluot pang menha kala asing ublai jong katayo. Bat kumta le lam no yu Shah Nazareth Hospital Shillong bagi doktor kelabat no ban kemi ibnia hadian bangladon kejengkiau jang ke blood pressure. Bat hadian mula klan ki bahayang bahasem kle lam no yu ba Preston Tensong Shah Apollo Hospital New Delhi ban yo syo ya kejeng Sumar. Bandla ban weng ya kejeng e akabai dei bat kejeng lum yu unyut. Hagesingi balang jong katayo usembut Menteri Rangba Kejela uba asnyau balang dahar uba kemiru ya ketenat penroisor. Ule kentui kisnong kitau ban shnano daki community landfill site kenang banla ban weng ya kejeng e hakabaidai bat ka Jakarta nyut. Usembut Menteri Rangba Kejela uba kemiru ya ketenat penroisor uba asnyau balang dahar ule tu bak sarkar kakwa ban penslor gipat ba bakin shnano daki Jakarta nyut dan neki community landfill sites na gebenta ban weng ya kejeng e hakabaidai bak Jakarta nyut. Habakran ni gilat pathai kubor haka katwai terik unai luar arajar arpusau uba asnyaw balang dhar ulong basyan katenat dan sakot dak jingelang bat ki deputy commissioner ki block development officer banekran halor kenegaman da ka babtha ki block development officer bakin nekran bat kirang ba snong bakin tau no de Jakarta anyut halaki snong da ka bakadoru baka waya jer ha West Janta Hills kadawi ni snong kabaladon la ka jong ka Jakarta anyut. Point number 1. For this new proposed landfill, we won't say landfill. We just this scientific method of something new method of this thing. So not like the old one, just collect and dump there. It should be properly fenced and everything will be new technology. So when everything is in order, public hearing has to help and everything will be taken care of so that the nearby area should not be affected. And number 2, and question you asked rightly said by you that we also from the district admission and with my we are trying to coordinate with all the block at least to request even all the villages to have their own landfill. All the big, especially all the big villages, not only Shillong, all over the state. I'm yet to have a meeting on this special issue. Besides this landfill provided by the government and also all the district admission, we thought of calling a meeting with the DC with all the BDO. And let the BDO install all the village of all the headmen of the village. So at least it's better for them to have even though prepare beforehand to have their own landfill. For example, like in Vayajer and few villages only have their own landfill. So this is we encourage all the villages to have their own landfill. Ha kabedai bat kakat lingsun ho umroy Menteri Getnak Transport uba asnyaw balang dhar ulito bag sarkar jela kadang ap ekakai pot jong ke Airport Authority of India halor kejing temu ke sarkar ban peniyat ki lingsun ki bahe ha ke jela da ka bakadawru bayak ni kakai pot la kermen bakin sa aitino ak tayo ka bakat do jong ubanai risau. Nearly we are yet to receive the final report with the consultant, so as soon as we receive report we will take a call. It seems the report is in the positive direction. Likely, when is the report? They told they will submit last week of October as per the information from the consultant. So hopefully, and we as a government we are very concerned on this. We are very much concerned on that. Who is the consultant? From is appointing by the Airport Authority of India. The exact name is not known, but the job is nearly completed by them. So there is a possibility of extending. It seems. So let us wait. Why I should give you the wrong reply? Let us wait to extend the runway. Number 2, maybe we have to chop another 2-3 obstacles of the hill. That is the main point.
But it will be costly, no? But I have seen You see, number one, they have to submit the report whether feasible or not for the big aircraft. And number two, if it is feasible, they will prepare for DPR. And number three, they have to tell us how much extra land we have to acquire for to expand the airport. Halor kamat ban pengkenria eki harijan na them yo maulong. Menteri Uliatho beladak ban betha Chief Secretary ban penlong ya kejingelang bat kinong elam ke harijan panchayat committee ban ekran halor kene kebenta. La ban kedau hang ne ban kaliang ke harijan panchayat committee hadin balakut ke khatsan sngi kebal aipor ban jubab halor ke blueprint na kebenta ban pengkenria eki laispa arp sautli kilong yeng na them yo maulong. Ilapan por biang namar gidang don kam ban bishar benia bat kibor bahalor ke committee ha ke sorkar ru kala ko ungu ban aipor. So the 15 days which they have time from the government with the last meeting is already end. And another request they ask, please give us time till last week of September. And we have instructed CS to call the last meeting with them, and they will submit the final report to us, and we will take call from the government side. Why it is being delayed so long? Not delayed, as you see, when they ask if they have another few points they have to discuss with their higher authority, obviously, but I think this is the last extension for them. When will the CS call for this? No, they ask her till the end of this month. I think maybe by the last week the CS will call them, and he will submit the report to the government. Just take this the last time. Last Don't you think extension. that it is also a tactic to delay things now for the government to resolve this issue? We didn't take it tactic because we always want to come to a good conclusion only as a government. That's what we look for. Benilai ban penbor ke sorkar jela bahkan khanglat no ikinongnya akali kamai ke bana Asam kibelik kamai syaduk ke jaka jungokai ke badan hakaleng ke jela. Koal Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association hakala asing boleh jong katayo kelas sedang ya kejing ki jongka de ke penlong ya ke Black Flag Week ne kejing wa lamayong ke belane barosh tayo. Koal Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA hakala asing boleh jong katayo kelas sedang ya kejing ki jongka de ke penlong ya ke Black Flag Week ne kejing wa lamayong barosh tayo ban persyajur kejing olat ki kali ke bana bar ke jela ban kamai hakaleng ke jaka jungokai ke badan hakajela Meghalaya. Kani kejing ki ka AKMTTA kan kot aka khatsau trek unai luar bat kelekan tu ikinongnya akali barken wa ikilamayong ki kali jongki kum kadak ban persya ya kejingwan ki kali ke banabar ke jela ban kamai dengan baket ikinong jungokai pertai syakaleng ki jaka jungokai ke badan ke jela nagaliang menteri kakam jungokai pertai ke jela Meghalaya uba poleng do ulong bakalong ke badan kam baborok ki kenhuan ni sinjuk kendon langno hagwe ke kenhuan banwara ke jingdawa joki syak sarkar. Ulong bakumbahan rupo nak sispa na ginongnya akali kimdan hakan nungunong keseng bat kibasa sopo nak sispa apat kidi kibadan haki kenhuan boper kumta kan long kebae menekran bakini kenhuan baro habaki mla ban penmi tang kawe gesur. Ulong bag sorkar keladap penlong ya arteli kijingalang baki kenhuan boper kibatri ki kambe dai bat kakam jungo kai perthai bakentup iginong ketmar kinong penyak ki hotel kitrai jakasa kiseng joginongnya akali kiwe Bari kini kijingelang de keran ikat to kan ituli kiman. Ulong ba kene kamat ke bakhya bha badaban pikir bha bale akan gono kam. Ban penti kena bakin ombo ah kejing mai la kejing mentoy ha kejing dawa yaki eki ai baro. All of these have been involved in 2 rounds of discussions. What emerged from that discussion was that a number of issues were flagged, but it's very important. One, it's very important that the various associations come under a single platform. Now, already, even those who do not belong to any of these associations, their number is roughly 60%. 60% of these drivers do not belong to any association. The rest, 40%, are splintered into several groups. Now, how do you talk to such a large number of groups when there is not even uniformity of approach amongst them? 2, it is pure common sense that the law of demand and supply is in operation in any economy. Today, there is a shortfall of roughly 3,000 vehicles to ferry tourists inside Meghalaya. 3, it should also be the effort of the
transporters, the taxi drivers, to negotiate and open discussions with their counterparts in Assam. Because today, it is a pure fact that Meghalaya depends more on tourists from Assam rather than Assam depending more on tourists visiting Assam. Would you agree with me? The airport is in Guwahati, the major airport. The railway station is in Guwahati. The hospitals, the best hospitals in the northeast are in Guwahati. Our nurses, our professionals are working in several parts of Assam. It's a very sensitive issue. So they have to know how to approach, what to approach, and to ensure that in the process of wanting more, you do not shoot your own foot. Da gejing sokya halor gejing kiudor ki marba mardi keblakta yaudok usuk. Hagasito ading jagatayo keseng san partai Voice of the People's Party kalapenlong ya gejing yaki da kebasyong Hamadan Malki. Haga babungut kilawannya shimbenta hagani gejing yaki. Ka Voice of the People's Party VPP haga kaklai terik nailur arhajar arpusau kalapenlong da gejing yaki. Kabashisngi Hamadan Malki. Kumshi benta ban penpau gejing persya halor gejing bam syemkia ke sorkar ya gejing kiudor ki marba mardi haga jela. Habagran kilat patai kubor nakaliang presiden ke VPP ubalong ru MLA ke nongkrem uba Arden Mela Basayomoy. Ulaong bakum keseng ke kuat ban bo gejing kelia ke sorkar halor gejing bam syemkia ban telakam ya gejing kiudor ki mar ki mata haga jela. Ula benrap ru bahalor gejing kiudor ki mar ki mata haga jela ke sorkar kala ban aidau baga jela kam dan igirel. Mereka ni kalau menlong tang kawin gidau, mereka mendai pat kedau ke bakongsan. Nama kejing eper kalau long sebab pelat, dalor kene kejing bon pelat ki kerdap lum kajnaru hasilen ter ke surok ba, kadai kedau kebon ra kejing kiudor ki mar ki mata kejela. Ula kedau ru bagi nong rap kejela ki don hapedeng kejing syak nyat dor. Mereka adalah pois ki nong bampat kini kejuk ki mar rap ki long ki barem dor. Bat kene kalau sorkar ke bo ki don mereka kam syem na syem kia ban bud dia ni kene. Bat kene kajing bam syem kia jong sorkar bentek lakam ya kajing kiudor ki mar ki mata kejela kawan rapat kajing ya kinong syong shnong jong kejela. Abang tip kai gadau ba perlong ba kita ki marba mardi akan ni kejela jungkit ki haduk kan ni te hendri kum play sakhi kum to ngim simlay olat hakaba nakaliang jong ka minister beripet food and civil supply ula shu ai ke jubab. Lese kaba klem de yo bangine kren bangine tai bangine kli ke gadau kaba lapelong bakini ki marba mardi hakani ke jelaju ki dor kat ni kata kadai ke wena ki jingkli ke bangi kwa ha jing saban kli na ka sarkar kai ke lapelong kata kadai ke jingkli ke baka sarkar kan haban jubab mo bale ka penong ki marba mardi makan kiu Bat dena kata kata ngira ikan kamat ko assembly bani bani kren bani ban pensngo habangi pai sikinong rap kijni kisah knyat ki de hakador ka batat kat mangipat kinong ba ni haban thiet hakador ka barem ti dena mar kata kata ngi wanra ya kani kamat bangi ni kren baka soka khnang baka tanat ka bapek ka food and civil supply kan simkhia ban pintikina ka shu pendap rukom ban bu kita kidor mereka kamdan ke jing budin nagaliang jing soka tika dau tunrahi kadai jing fail ka jing bamla jing soka ban simkhia ban telakam ya ka jing kiudor ki marba mardi hagani ke jela ila te bupahi baka soka kanong baka jing kiudor jong ki marba mardi kande namar ka jing bamdan ka lintiran tenre ngingim i ba kata kadika dau ba hoi kala bande ka wei bat kanum la pat banlong ba ka jinge pher kanong hadu jan kum ka dok masi hapo dimapur kapoi lai spa tengka hangni ndru spa tengka san spa tengka ndru spa lajan arsya ha tenre ka dau hi kalong ka don ki wei pat ki dau yemla banlen ba ka jela Meghalaya ka sakhi ki pat ba jong ka jela Meghalaya ki sakhi ya ka jingbon ki khadop lum khajna kidon ki khadop lum khajna jong usim juga district council nangta ki pulit ki beyeng lan
yang hakilinti tikidan sibun kidau liasi ke penlong ya ki marba mardi ke jing bikin kiu dan dai namar ta daungi ko amne keren baka sorkar kan wat bat kan ai bat lara ka sorkar ka ong komopi baka dai naga railway kadiban ai tik daki statistics kadiban ai tik ya ka price ban nujor ya kita kiwi pat ki jela kumno kumangi ngila persang ban le yelele apo Mizoram ke ke baja Mizoram ka dor kadang khamtat ban yangi hangdi ko Dimapur kadang khamtat Assam kadang khamtat bat ka wiru ka bangi ngilngo kalau bangi kren ke jingkiu do pi ngi snei ki nongrep haba ki di ki marep ki jungki bun sin ki di ha ka dor ka batat dan hato mangi kum ki nongbam ngi jio mo ha ka dor ka batat abangi thiet pat na yo do ngin seshim ya ka ikarai ka ba ngin nang ni sekmat tamba kanum dei tang menta kasmi kata ka di ketigna kum ka party ngin seshim ya karai shibit ka ika bangin nang ni sekmat ban budin kenang bagani ka ji kan ka job bat kan dalong du ka jing menpoi ka jing kerpu ya ki pat ba ki baduk ki badan hakani ka ri ka ju Menteri Ketenat Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Kejela Meghalaya ba coming one umban ulakentaj bakadan kejingki udor ki marba mardi ha Kejela. Dak bakadau ba kejing mi madan ka VPP kelong tang kejing kwa mentoy namar belajan ki election MDC. La ban kedau hang ne ba ka VPP ha ka khatlai tarik unai luar arhajar arpusau kala penlong de kejing ki Hamadan Malki. Ban penpau kejing persya alor kejing bam syem kia ke sorkar Jela ban te alakam ya kejing ki udor ki marba mardi. Habakran kelat patai kubor haka khatlai tarik unai lor uba coming one umban ulong bagat tenat kelahir banjurep halor kene kejing keno baki udor ki marba mardi bat syam bagi dor jong ki marba mardi aga Jela Meghalaya bagi wei bagi Jela ki rengkat bat kam dan kejing per lat nyok ke Batam tang shi tengka artengka ulong shosho bah Jela ki marbam ki bakiau ki dei tang ujhor bat kado bat kani kedai namar bagi Jela kadang hak bancania hagi wei pat ki Jela bat kani kedai na kejing bom dan karel ban penpoi yaki marba mardi ha Kejela ban na kejing khang jong sorkar ban ya lengba na kejing kengdam ya ki kali ke bakit ki marba mardi bakin ya na lor kene kejing ki haljing sha amdun kejing ki dor ma mardi kumbelong ta ni na galiang department ni la pa monitor through we don't get a price monitoring system ni ki department ni la le ba di kandi nagaliang ga VPP ti pilatip kani kadega political benefit joki iskuak ban full iskuak ban page upai bak bilang innocent ti hajing sisa katon malu malah slightly katon kum gejong piet nama pet ikom hajing keren bak dijuhor Johor ni Meghalaya kajing permit Johor ni keduna ba amlong sufficient ni have depend ben ba ta kum mentau fnam kadon kajing chlei Assam kadon kajing chlei Bihar te kajing wan jong ki Johor nang te kala duna nang ta kadau ki nei nong vaccination nong jong ni kila kamentoi ba keren kajing sha ha chaka begin chak knyot kila kam yo nong ki nong rap jong ni ta kajing sha ka Meghalaya jong ni kedai ke state ke bengi hak dependent nabar bet piong gedok hak tien nabar gedok har hak tien nabar maksimum lai spak krore la pishim jin kain pich kilo pintit lai spak gaga dok sir kilo ini lai spak de kain katno population jingi multiply tagi lai spak krore besar jingi ga her cepat jena kata kadau nagaliang government check pencelur ba ban ris niang ban ris year ni don kata pikir mission kadon kata ga nungta gari dok khal M1 M2 fishery ru te hadu mentahing maksimum ngidang depend ben bar kata kadawan pelong ya ka state jongi bakan kiudor bender taban aung kan kiu hadu pada kata apa ba kata kapat don namar pipet kumbelong menta kini kejing king hadam kimcha seban ya trok Tegani gobai ke faktor ba kan kiudor marba mardi agak kaliban wan nadam hang ni secipo belum talak po hang ni habia dengan reponyo po belum tarwan biang sini atur kan don ngijing ta mula kabakit ke bereban siu nagahti hasilong more or less cispa naga quintal
Ti tahap siu double aspa sekintal. Teketar dan longgawi ke bat kiudo. Te hajing dei bak gajing ting gani ga Mariam. Gajing one slam jong slap ru ting ga pen kiudo. Berleng kiudo gajing runan ok gajing pen mi ya ki johor gitu. Te kini faktor sebab pun ha. Te kumba orang pi mene ga railway. Railway kita don berkritisasi nga mengenai baliknya capo risu for Independence Day like penhelma stay ngas teli ke dor bamadi dia per bang yang narisu hang ne ke per more or less kat lain ka kilo kau ngakali ni ga dau kani ga problem ka don tangang ni kasih jang tia sektor jungi sekarang yus kam don jing tai nama ka railway ka don setai ni tangi hang ni tip na ga dau ki ong baik ba la sya railway kan rung kerja berkar. Aduh betul apa itu karuan bet, don balak berkar. Tangba ke sorkar kelak don kita gi mekanisme na mentaban strik. Harum balak manti cekah sini, uang sawai ngakar pat ya kinong chong jong state Meghalaya jongi baro. Lada ngi trace tom ud harum don way ruban yok kam hang ne. Tang na kata bangi jaitu mengi ki yok lat ban yet wan trace ne. Mystery depend by how the car. Tray maganik ni depend on ka. Ni om bom don kam don jam pasti. Ni ga the jinglong jing berkat jongi kata mentality jongi sisen ba al school ni deban yok kam sorkar. Ka kam sorkar ka bolong very limited. Ka no tuli lajar so tuli sistem. Tu bepas matrik kena sistem de gilai ko so jar no sistem. Ti kene la dengi berkat be gumne sisen ka singin sejenjar. Ini ki kam ka bagi misteri ru yok ka ki mekanik ru yok ka plumber ru ka la ada gi breu dongi gi ban simmi gini ka kam kenang ba pimdot kam ban be ka nga ka mau por berang laj do yong stay si jain tia pek kala rembai pinnum la chumudur munta senu gele itu mundon do yong kala perdot nang no kan yok bisa ban si wai nang no kan yok bisa ban thiet ban si ban tada tang na ka daw jing chai tu ki kun samla jongi ki tre tang na ka daw ko wan yok lat ki breu ban da bar tangkatai. Nai sa pangi ne mentaki wei pat ki kubor ngan suan pai hadin ki jing pen bana.
Na PCN yang negajan miet yang napai biang syagi benta jong ke kubor. Hadian bageseng nyau trap Youth Council kelayo egijing tip ke babiang, halor gejing temu keseng Brahmachari Mukundanan. Bagan yang kenduk ikinong patai kubor kejela bagan penbena, yaki program ban penlong ha kejela Meghalaya, ban persyak, ban Bahamdok Masi. Kidkot ke HYC kilalet tur Shillong Press Club ke badan halat cumia, ban nakaliang kipulit bat ki majestoru, kilawan poi syakane kejaka ban pet, ba kanomi kanu-kanu kahuri-hura. Tor seprang sipai gari, tor seprang sipai gari, tor seprang sipai gari, tor seprang sipai gari, tor seprang sipai gari. Nyau trap Youth Council HYC hakakat arterik menai luar arajar pusau hapo kejingalam jong Presiden wa Roy Kuparsenram. Kilawan tur Shillong Press Club hadin video eko kubor banda kaliang jaga kenhuan ka jagat guru Shankaracharya Ji Maharaj kitemu ban penlong ya ke press conference na gebenta ban penlong rally akenong ba Shillong. Hagene kesini nakaliang kipulit kilawan Shillong Press Club ke badan halacumia nado kepor katwe bejemen step ban paharai kena kejaka. Bantek lakam ke huri-hura kabalak ban mi namar kejingkwa ikan dua ke HYC ya kena kekenhuan. Kejingwan ke HYC kelong bani kendu ikinong yalam kena kekenhuan, kelong bahadian bakani kejuk kekenhuan keladak bani cikiwe pagi jela katan dalam ini. Ban penmena ya kejing penlong ya karali, rengkat ban wanra kejing sengau bari ban sangi ano kejing ba me kedok masi. Habakran kilat patai kubor nakaliang ba Roy Kuparsenram ulong bakum bayi kejela Arunachal Pradesh, Nagaland bat kiwe kejela katan dalam ini. Kibai ke kerwo halo kejing temu ban penlong ya karali bat kumjo kejing kran jengki kiwan ra kejing snow bari man sangi ano ke babam dok masi kumta ke seng ke kwa bane kendo ek ne kenhuan bat penpau bakim dai banwan ra yakum gini ke rukom perkat bat ban paru ke kubor ke basya ke sarkar jela bakam dai ban ajing bet ban penlong yakum kene karali ke belak banwan ra kejing snow ya perniam kaban keta apat ya ke syong suk syong san ha ke jela ula benrap ru balare ke sarkar ke ai kejing bet bakin penlong ya kene karali. Dah kalian kesengru kan bilang haga jok kesini banyak rali, ban haga jok rali kini bam dah kedok masih. Baladami kano kejing sungai perniam ke sorkar bat kini kenhuan kini bensim ya kejingkit clear. Dis bakum juru apa Nagaland kila ada bensyong ke press conference bat hadin kejing mi jong kejing persyak nak kenhuan ki fair bawat nak liang jong sorkar po Nagaland ru kelakang persyak yang tak rali ke baki kitemu ban pelong hak pratrik jong tau benai di ngitip ngisung tu bagajing temu ke jong ki banwan ban pelong ini press conference minta kasi lesi ban penbena ya kata tarik ke baki kitemu banwan pelong yang tak rali hang ni po Shillong lani hang po kejela ke jong ni bat kajing kwa ke jong ki kalong bakajela kumbang ong ipi kari India baru kowe kari bandai kata kari ke ba om syak syuk ban bam do mesti lani ban ya penyap do mesti di kumbang kalong hi pitip baru ngitip kejela Meghalaya kadi kejela ke ba ni kum kajat benriu bat kipat ba riulung ke badan kadi kejela ke jong ni 95% kadi beriu ki ba ngisau tenat ban bam do mesti di kajingwan ke jong ni menta kasni kalong kawe kalong ban send ke message lani ke kubur ke basya sikini beriu kalong bawat numwan hak ni kejela ke jong ni ban impose lani ban penbor yang ni kai ke bangi ni dei ban le lani kai ke bangi ni dei ban ba kadok mesti ke kita kejing bam ke bangi ila bam menta de ki hajar teli senam de ki katnu teli ki generation lani ki pateng ki jong ni bat ya ka bangin dang beteng ru ban le ti kejingwan ke jong ki nisim bakini ki beriu ki ba le si ki wan ban penia pher apa deng kejing snow jong ni bat ki pat ki jat nyam ki badan hak ni kejela ke jong ni menta de ki pautli ki senam ladu pangiyo e kejela bat syua kataru ni imsuk imsan hak ni kejela kham tam ya poso Shillong bat kejela baru aku bat ki pat ki paraniam ngimdon genu kejing snow rek ni kejing wan bat ke jong ki ban wan ra da kata kasan perkan kabon ong ba kejela Meghalaya kan ya mi syakmat ban ya snow keti rali bekunta ter kejingmut ke jong ki kalong ban lumpat bo anda lompat pat kinyo ban peni syaki bor ki badai baik kham tam ya po Delhi le si ban ong ba pej buat kejela Meghalaya ru ka persyak ka bam do mesti tengi syua bakin ong kita ki ni wan menta kasni ban akajing sya kajing temu ke jong ki kalong ban ya kendu ya ki ban keren ya ki ban penpau ya ki bakim dei ban le ya ki bakum kini lani kin wan ra ku bakum kini kisang perkat bat ka baar kajing wan ke jong menta kasni kalong ba ngi kwa ban phak message ke basya sya ka sorkar jela balada don kanu kajing temu ban pelong ya ki bakum kini kirali ki balak ban keta ya kesuk kesan ki balak ban keta ya kajing ya sngau perniam hapreng kinong syong jok kejela Meghalaya dalele kamde ban ai permission kumbala le da sorkar hapot Nagaland te kata ke kubor ke bangi kwa ban keren da pasha bat lada ke sorkar jela
lada kini gibriu piale persya lane ki kiyat syahmat ban pelong ya kabakum kata karali nak yang kaseng mansi ban ya mi lang hakaju kasi ban ya lang kaju karali kabangi ngini bam dok masi ban kita ki bom bam dok masi kini ada kajong karali ngin sia pat lada kimi kum kinu gijingja lesi gijing ya so perniam hapring jongi kum kinong shong jong kajela ki ban shim ka ji klik kene ka sarkar jela kum juru kini gibriu ki bawan ban bet yo nu sembah ban peniaper apring kiniam apring gejinget ya jongi ya kabangi bro sekat tangi shong san hakane ke jela jongi te kata ka jing pu jongi mengiwan bentar sini saja ki kam to kam them hakathan nong po kelas sedang ban pau perthai biang badang hak sib ar jong tayo kinong tu kilalit kendang ya artli kedukan ke badan hanong po bat rong ya kepisa bat tu ru ikimar ki mata ki badan hakini kedukan kirunar bamla ben itu lan ditep kerteng klem kejing salia kala kendang ya ki artli kedukan ke badan hanong po bat rong ya kepisa bat pen prar unapang ya ki tiar gitar kini ki artli kedukan ke belasya kendang ke kentup ya kedukan belatep kerteng kum ga Moonlight Studio ke badan ha kejing tei ke balalong try do ba Hubert Marwen bat kawai pat gedukan ke badai jong tutamia ke badai kitiar marbang kat kum gejing antat natip bagane gejing ja kelaja ha kapor steng senya lani ha ka step perngap jong ke shpo terik unai lur ha ka bakirunar kila kendang jubor ke jing kangnar jong ini artli gedukan pandrong ya kepisa bat kimar ki mata dengan gedukan dia marbang bat ya kedukan Moonlight Studio lalap bakila shpen pra bat penjular ya kitiar ki badan hapo kene kedukan na kaliang kitrai jogi niki artli gidukan kilalit ben ujor syakat hanat nongpo bat marmar kaliang kipulit jogi nongpo rengkat bat kiriu syampang kilapoi niki artli gidukan ben tokit benia kene gejingja na kaliang kipulit haduk mentah kinang penblong yang kejing tokit ban lap kirunar keberan ti ha kene ke kamtu jadi saya sepang buat ayo intip yang bahasa kentang soal depan kubah sama semangat dan aku mau aja itu buat para dengan nggak AFR no karena kalian kulit lawan terus kita pakai buat nak tim ekspas sebelum lawan mana berkilayo ya kita sprint harus fokuskan berkilayo ada kita empat nang batang bah karena kata salah satu ne batang dengan semua yang beli mah dari kalong ke para susi bah tang hari ini kita yo minta kalong lain kali bah pada tiga lain itu ada pelapon depan kelas satu mungkin kita lihat tengok bah semua nong senang kalau nong senang apakah nak tujuh yang songkan buat operasional ban angnes mas ini ban siar bah hukum gini bro kuat bantuan penjar pada waktu makin ban bam step jadi ओके हम लोग सोआ था रात में सोआ था ये दीदी मेरा घर में गया था जाने का बाद में बोला आपका दुकान में चोर हो गया इधर में लोग देखा वो लोग कुछ जबरा देखे वो लोग को रखा था इधर में सादा चुकाया था चुका के अंदर में घुस गया लेकिन अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग पता नहीं तो हम लोग इतना लोग बाद में हम लोग पुलिस इंफॉर्मेशन देने गया पहला घबरा के पास गया घबरा तो सोआ था तो बाद में घबरा को फोन किया रिंग भी किया था लेकिन रिसीव नहीं किया बाद में हम लोग उधर से घूम के आया आने के बाद में घबरा को फोन किया घबरा बोला एक काम करो आप पुलिस इंफॉर्मेशन करो तो बाद में हम लोग थाना में गया पुलिस को बुलाया पुलिस आया आने के बाद में एक बार आके देख के गया इन लोग बोला हम लोग का बारात सारे हम लोग का ऊपर में है वो लोग को बुलाएगा फिर इन लोग वो लोग को बुला कर अभी लेके आया आगे अभी देख रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ बाद में हम बोल सकते हैं क्या हुआ नहीं हुआ क्या चीज चोरी हो गया Ki pulit ke distrik Riboy ha kasni baar jong tayo kilo okem ki sangut ki breu ke badan keti ha ki kam lute ha ke distrik Riboy. Da ke badawa pisa na ki kali ke bakit ki mar ki mata ki bayat na ke surok ba National Highway ke Bahan Rio. Kibor pulit ke distrik Riboy hadian ke jing trishtam bantuet bat ban penap srep ke biga kenhon ke bajudan keti bandawa pisa na ki kali kit mar kam tam ki kali kit igdokha ki siara bat ki bekibai. Hakish potrik nailor arajar pusaw kila yo ban kem yang sangat gibreo balkenok dan keti hakane kamlute ha kesurok ba National Highway Bahan Rio ha ke distrik Riboy.
Kumbalayo jingtep beladon kumbaar ne lai benai bagi pulit ke distrik Ribhoi kleyo jing ujor ne kinongnya akali kitmar. Bagi jusha lutian do pisa ke mobile phone bat kiwe. Halor kini jing ujor ki pulit ke distrik Lashim Kya ban penlong ya jing toket ban thwet ya kene kenhon kinong lutie. Da ke penlong ya ka jing up badai ha kamiet jong ke shpo terek unai lor. Bagi pulit kleyo jingtep halor ka wei jing jasha lutie jong ka wei ka pick up ka bakit okha. Ha ka beladon kumbaar lai tuli ki kali ki balapan sange ya kene ka pick up ban sho ya unongnya. Bat hadian balapan mensau ki gini ginong lutie ki bakni ki mobile phone bat kepisa bat ki pet no na kene ka jaka. Maria yo jingtep ki pulit leng baga special team ki lalet ceng ne ka jaka ban penlong ya ka jing toket bat dai hadian ka tu kene por bala yo jingtep halor ka wei ka kali alto ke balapan yang ha paham siem bat marmar ki pulit ki lalet ban bat kene ka kali bat kem yo wei ni ki badan ti ha kene ka kam lutie. Kan ba wei pat ola pet ndrai din steng genta ha ga jing be jing pulit kle ban cameo no wei pat ha ga jing pla jing ni ka arngot le jing te bagi don gomba sangot ki biji don kti ha kini ka kam lute kini ki sangot ke bala syakam ki kenthop yo riki tangsang argun reus nam karta basa asajer no po Mustafa lengdo arpulai nam karta no leng kedat usyam warjri no sning proper e bad ukershan bor marwen arpu ars nam karta na mauro no po ki pulit kle ban kurup ru ya artli ki kali begenthop e ka marti alto ka badani number AS not UAFN sawar not R bad ka wei ka kali Marti Suzuki Baleno ke bampat dan number. Nagaliang ki pulit ke distrik Ribhoi ki lepen ngat kini ki sangut lagi kendon an kenang bani oban penistom yaki. Hakini ki arlai benai ki la bun bagi ni ki complaints bangiyo kamtam ni ki driver ki ba nya men ki pick up ni ki truck ni ki bagi don ki brio ki bawan bangi on ki ba le robbery ki wan ki pensange kali macam ki show kita nang tu pada bagi tu ki mobile ka bisa te halor kata ka district kala simkhya ikani nang ta ngi la man ni station ni la pha ba kin le ba ki mobile patrolling te menen kami ka jia punta hi hang ni hajan shan bangla ka don goi ka pick up ka ba ka pawan asam ka de ka bakit dok ha ka ba mani samarga te driver pha sange ki wan ar kali ki pen sange ka pick up nang ta ki yo ban assault yo ban show ki driver bodu handiman nang ta ki yo ban tu ka bisa ki mobile phone yo ki kita mesti pi mobile patrolling ki alert ki apa staff apa nang PS nang ta ki like special team nial ya patrolling borok nang po an ni yo ban detain ka koi ka kali hang ni hajan paham se te hang tu don we accuse ki một ban pet we accuse sang tu hiu syabat ko ten ki tangsang tu badan lang bat tau Mustafa lindo yo ban pet te ki abe ki police te kumba adin stengin tai ki yo ban kem yu uli pet ajan ka garage yo ban kem te kumta ro supply badan sa armut badan lang te kita armut ki kerteng ki Krishan Bor Marwen bodu syam wajri te kita armi yo ban kem Niu Riki Tangsang pada Mustafa ki kita nak kali ka alto ka badan ka number plate ka AS01FN 4202 te kini armut pada Kershan Bor Marwen berusia muajri kita nak white baleno kata bang dan number plate te bro sawon ila syakem te nila ai ki kendon jongkaan kepada bat ka causing hurt ka highway robbery wrongful restraint kumjuk minta kapor ngilayok FIR nang driver tengin forward di kisah tanah tengilayok Mustafa udeu mengilayok jingtip udeu breu ba bun ki case register ju ha samro udeu habitual offender hi mamlin mantu de kagara ju minta nginong ong mantoket manginpet ki bun ha ki bike ki kali asam di bani yo i ha to garage tengin dalayo ka custody ju ning sa baik ban le ba search tinggi suspek bagi lap dia bagi ni kali batu na asam nang tu pada bagi seimat ki seira ini kali sa Bangladesh te kata bro ka jing toket kan sawan bahas kmat te menta te kita mutahi bang ila register ke FIR lagi tenang ni pada ingin layak ka custody kan saya ka jing toket kmat
Boleh sini. Kali auto piwalang na, nonong na, piwalang kaliyo. Jangan clear macam melutu ni am kotrok. Tak tisulah sini. Oh saya bugol pa. Melutu ni am kotrok. Labiang Pak, Pak, labiang sih. Labiang. Kumbasau ngut kibreu bala keno bagi dikinong lute kila lat tau na ketersim jo kipat bor kibala tiet bat bom meki hadin kijing keno bagi la temu ban lute na kobe ketrok. Kani kijing lat tau jo kini kinong lute kada hadin kijing kloy ban wan temno kijing bitar da kinong lam snong kakwinain. Kat kum kubor bala yo lum la ong ba ha ka khatwai trek unai lor ha kapor kum ba khandai beji e men miet. Tadun kijing ketong pat ba kobe kenhun nong lute kibala pet krat ila dia na kobe pat kejaka. Da ke auto rickshaw hadin kejing temu banduti ke wei ketrok ke bela penyang hajan ke wei ke wine store ha ke snong omnget ha ke distrik Ribhoi. Badia kini ke kenhun nong luti la yo ban bat pat ba ha ke snong kuinain bat kipat bor glatiet ikini gibreu ha ban jam jai. Le thu ru bagi ke kenhun nong luti ke penan kam da ke auto rickshaw. Hilalet ban persang luti ke wei ketrok ke barang yang ban syat jing syat hajan ke wei ke wine store. Ha ke ba kini kinong luti ke la syok ladat kinongnya jong ni ketrok. Nridon bok pat bo lalat pet unongnya dengan jaka badat panjing rap nagi basyong hagre wine store ki bala mi pat ba ban ketong ya kini bala keno bagi dikinong lute ka khubor kala sapriang step hadu bupat ba bala ketong ni kenhun ginong lute ki leyo ban bat ajan ke snong kuinain bat ban sho eki bat marmar lawan poi ginong lam snong ki bala penjai-jai no pat ba bat pentip no syaki pulet ke tanat nongpo ban le ka badan kam. Na kaliang unongnya ketrok uli itu begidan gombalai nut kibriau na pedeng gini ginong lute kebela rung jubor pok ketrok jubu bat patan yu bat syok yuru daga jing temu ban lute kene ketrok ki pulit kanong po gila ra no gini kibriau kebela keno nong lute syaka tanat ban penlong ya ke jing tokit. Sadar saya berkhot kerana pina. Dari tu pele tu ibu mita. Abe 500 mak lah. Mana apa pesa saya apa? Kalau berapa? Ki pulit ke distrik East Khasi Hills ha kasi baar jong tayo kila pentip ba kila wengkam no asipor yu sub inspector jong kathanat laban uba ar marwen hadin baglami ke jingjah po thanat ya ke balakeno bo umshim na tre ban priang ya ke ejahar bat uladan ha pedang ke jing syok kau yang kat ba udang don ha kakam. Superintendent Kipulit ke East Khasi Hills ubat Sylvester Nongtenger habakran hikilat patai kubor hakas potret menailur arajar orpusal. Ulang bahalor ke jingja hakatanat halaban katanat gladep benwengkam sipor Yusuf Inspector uba ar marwen. Laban kedauhang ni bahagas potret menailur arajar orpusal. Lasa priang gawai ke video gaba beni badan niki kato kanengut kibriau kibelalet sya katanat halaban ben ujor ejahar persya iwe nongnya kali u balakta akti gawai ke briau hak negatan. Lakeno rubo New Sub Inspector Shimlatre ban register ke ejahar bat budan hapedeng ke jing buat bat ke jing syok kau yang kumbalai i haki video ke ring hi lagi ke briau ke belalet ben ujor ejahar. Hadian kato kanepor kawai nega pulit kentai ke berenang nega tanat kala register ke nega jing ujor cengki. Ubat Nongtenger ula ongru bana kaliang katenat pulit ke East Khasi Hills kana mla ban pediang nya kum kini ke jengle niki pulit bat kan chim niki senjam peteng e ban penstom la de kilap bagi le ke bamdai. Saka buat, saka dan dekat duki, saka buat, la buat, kakmat itu asal. Saka buat, ngin viral ni video, ngin viral. Tahu ya video jak viral. Dia persaprian kan video. Udan hak duki badu buat. Okay, regarding the incident
yesterday in Lawan police stations. It was very unfortunate, but we have taken prompt actions against the sub-inspector R. Mawin. So he has been suspended, placed under suspension. What is the message to yes, East Khasin Police, we never tolerate to the indiscipline, and we prompt action taken, and we always rewarded to the good officers. We always reward for the good deeds, good action they have taken, they have done, and we always take a strong, stern action to all those misbehave and those misdeeds. Menteri Ketenat Penmi Boarding Kejela Abu Tahir Mandal hakisi pelai jangkatayo ulong baga Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL kelashim gisen jam ban penbha bat penjanai ya karukom terekam jongka bat kamtam hagaban persang ban penduna ya ki jingdo nong jongka habai keren bagi nong patai kubor Eti Mandal ulong baga Ketenat MEECL kadang persang ban lei namar kamde setia kakam kabasuk namar bagi mat ibabun gijing ulong bagi lashim kia bala persang baga jingdo nong kan nong kabeduna bha bat ban penklan bat penjana ya kerukom terekam hagaban penbiang ya ke boarding elektrik bat gejinglong jengman menta kala kambiang ulong ru baga thong jong sarkar jela kalong ban penbiang ya ke boarding ke baklem jingthut kumta anhap bantiat ke boarding kamtam hagi por beduna slap bat ke sarkar jela kala yarap hagani ke benta bat gajing pelot ke pisaru kalong ke babon bha Menteri Sarkar ulah penpau budan gajing keremen bat dai halor kani kanong rem bagi dang persang ban tresh tom ban le AA bat banwan ra gajing kelah habi nujor bat kisnam ke belalai ulong ru bamenta kesnam ke MEECL kam shimla shem kelenti ban pelip boarding ne ka load shedding regla dan pat gajing pelip ke boarding namar bala penyak cekmat ki kam ban maramad ni habaran jingthut ki transformer as per the wages component of MGNREGS is concerned, we are paying continuously whenever the government of India transfer the funds. So it has nothing to do with the state government. It is directly transferred to the individual accounts of the job card holders. But there may be some dues in some BACs, and these dues are because it is a continuous process. The moment work is done, it is uploaded in the software, and there is always some pending. The moment that pending bill is cleared, automatically some other bills get accumulated. So it is a continuous process. So also the material component is there. It is not that it is pending or stagnant. We are continuously paying. As soon as we get the central share released, we pay to the VACs. Again here also, by the meantime you pay some dues, some new dues get accumulated. So it is a continuous process. It is not an easy thing, and forget about our generation, distribution and transmission companies. Even in other states also it is a similar situations. There are lots of issues are concerned, and for example the distribution is missing because a loss is on AT&C, and transmission and distribution losses are there. Is also the dues from the consumers, these are there. So we are trying to see that losses are minimized, efficiency is increased. This will indirectly help our consumers also. We are working on it, and situations are better, and if we work on this and it continues like that, things will be very positive. But in MECL, if government vis-a-vis finance department don't help, so you don't get electricity also. So government look out, especially Honorable Chief Minister's target is to see that electricity is provided to the consumers uninterruptedly, and because of that supplement is required. You got to buy power, especially in lean seasons, and government of Meghalaya is helping in a big way, and in that process the amount is also very high. If these amounts are not required to provide to MEPDCL, just imagine how many roads could be constructed, how many hospitals could be constructed, how many school colleges could be constructed. This is the concern of Honorable Chief Minister, and he told us in very clear terms that
whatever reforms needed to be done as per the three corporations are there under the holding corporation should be looked into, and we are working on that. It is not easy that overnight we do it, because lots of problems are there, borrowings were there, loan components are there, dues are there, all affected the distribution system, even to generation and transmission. Kumshi benta benele bente lakam me kejingjor jong kejingdi bat kejingdi ya udrox. Hakala asing ublay jong katayo Menteri Ketenat Social Welfare ke Sarkar Meghalaya uba polengdo. Ulalu me kejingelang bat kinongelam kesenjok kishipau darbar Shillong ka West Shillong constituency. Bat kihe officer kejela banyatai sani halor kene kamat kebakta ikikun samla bat ya ke imlang salang. Menteri Ketenat Social Welfare ke Jela Meghalaya uba polengdo haga kendai trek unai luar arajar arpusau. Ulalum de kejingelang bat kinongelam kesenjok kishpau darbar Shillong ke West Shillong constituency. Rengkat bat ke officer Ketenat Pulit ke officer Ketenat Social Welfare banekran halor kejingkendrei kakam kai drug sakijaka ke bahap hapo ke Shillong Cantonment Board. Habakran kilat patai kubor uba polengdo uliatu ba kejing jelai kakam kai drug sakitan kenong sopha apa mau prem mau ba bat kiwe kitan ki bahap apa Shillong Cantonment Board kadai na kejing bamshim kia ki board kibedi kmi kumta la shimikarai ban pentrai kamno yak MRSSA hakini kitan kata kalong ban register ya baro ki basa hakini kijaka ulong ru ban kejing duna ki board pulet kabala banwara kejing telat ban telakam ki kam kai drugs kumta la kenturu igidor barshnong bagian taunu at Village Defense Party haman la igidor barshnong kebalong hapo ka Meghalaya Police Act arajar shipau is the fact that areas falling under the Shillong Cantonment Board have not been responsive and have not been able to tackle the issue of settlers within the jurisdiction of the cantonment area. So a number of suggestions had come up during the meeting, including bringing the area under the MRSSA for immediate registration of residents of that area. Where the issue of drug trafficking is concerned, it was explained to the Dorbar Shillongs that currently there is a shortage of manpower on the part of the police, but that this is being addressed by through the process of fresh recruitment in the police, and we expect to be able to have more manpower at our disposal in this highly vulnerable zone. Also, the meeting came to a conclusion that the formation of what is commonly known as village defense parties is one recourse we can take to, and that under the Meghalaya Police Act of 2010, at the moment there are 17 VDPs within Shillong agglomerate, but we have made and have personally made a request to the Dorbar Shillongs to immediately comply to our request for formation of VDPs in the respective Dorbar Shillongs. As far as facilities being minimal and not up to the expected level, I had informed and assured the Dorbar Shillongs that this would be taken care of. I had had at least 2 rounds of discussions with the Deputy CM in charge home, and we would redress this matter where the remuneration of the volunteers, which today is
inadequate will be sufficiently upscaled. So those were the major decisions of today's. In that particular area, as I had mentioned in the previous meeting, where we had convened a discussion with all the Darbar Shillongs of Greater Shillong area, we today decided to take on this matter with the Darbar Shillongs of West Shillong constituency, because there was a particular incident on the 17th of last month which could have led to a breakdown of law and order because of case of drug trafficking. The exact number of cases is not available with me, but it is the area itself, the entire area comes under hotspot, the definition of hotspot for drug trafficking. And civil society to know that we operate under the primacy of the rule of law. Unless you have that, then everybody will take the law into their own hands, and ultimately the fight against drugs and drug trafficking will be a lost battle. Since we have a mechanism in place, we have institutions in place, we have traditional bodies in place, these should come together in an organized way so that we can effectively deal with the crime. We go through the agencies of the Darbar Shillongs because these are legal and constitutional entities. All of the Darbar Shillongs have had themselves registered with the District Council, the ADC, which is a constitutional institution, and therefore we have been having these consultations at that level because we would like to get volunteers who are based at the ground level, which can only come through the Darbar Shillongs. How do you see this? See, every right-thinking person is concerned with the scale at which this problem is confronting society. So we appreciate the concern. The only appeal we would make to the various Darbar Shillongs is, and also the NGOs, is that since now we cannot, civil society cannot work in isolation. It needs the support of the police, which in turn has to ensure that cases brought up under drug trafficking cases pass the legal scrutiny, and we are able to ensure the detention of these peddlers. Therefore, to ensure that there is coordination with civil society, we have the Meghalaya Police Act 2010, which clearly allows for such, there is a structure under the VDP, which allows the various members of the Darbar Shillongs and the concerned individuals to be part of this structure, the VDP. Hadian baladep ban penelong ya kapakhang office ha kamausen ram CNRD block. Kakasi Students Union ha kasibalang kalabeteng ya kejing iki jongka de keba penelong ya kejingwa bana haman laki office sarkar ke badan ha kenekathan. Kum kadak ban persyajur halor kejing sengap kuman ke sarkar jelai ke mat jengdawa ke KSU bat kipat ba ban kentiu kerdan no ya kamausen ram CNRD block Shaka Civil Subdivision. Kilai teli snap trekam jangka KSU berkentub ke KSU Lauba Border Area Circle, ke KSU Balat Border Area Circle, bat ke KSU South Sumpia Circle. Haka katwe trek unai luar arajar arpusau ke penelong ya kejingwa bana haman lagi office sarkar kithan bat kishnong bahab haka mausen ram block haka district East Khasi Hills. Kajingwa bana jo keseng KSU ke dehelo kejing sengap menti ke sarkar ban kentiu kerdan no ya kamausen ram CNRD block Shaka Civil Subdivision ke ba keseng kladawa bat chimru iksenjam man pakang office hagini kita yo balalai. Nagaliang ubon sense naitang Presiden Kabalat Border Area Circle bat usamberlang syabong Presiden ka KSU Lauba Border Area Circle. Habagran gila petai kubor kila ong ba keseng kan syong klikti hendrai kan yai bot dia ni kene kakam.
Malah sorkar kerang sengap menti kasang nang nesya kamat gandang penjur syuk-syuk ya kijing ya ki. Pelongnya kada kasni kum kasni paling wa ya ki banar ama kidong ki jaka ki ba apa po jong ka mosram blocking Broadway. But ban penjur la ban tembiang ya ki ki jong kasang ho jong ka jing dawai ka solution na kalian jong kasang yang assassination takat no jong nekam markat ki na lam ki ba shikmat jungi. But dia mata mar pakaran don ketika jing yalang jong ki non sensation dan ni ap ke bakarai na kalian jong sensation kitchen but ni happen ni trelam but kene ki kanhun jong ki non sensation nang mar penklan kene ki jing ki jong namta ki jing dawai solution ban ketiu kodan na ke block syaka solution civil solution ni ke jing mom patio bat ke jing kingsting jong ki bor badi baik ka sarkar ni ba kamsham la pensengap ane kamsham la patio la ne kampat syam la pendidak pen isin ini nakano galanti ba nyo banyak keren banyak baik la jangane ka bantai ala jangane isu ke miso manong ba sarkar kahapan khot ane ban respon employ amar ba ada kanya isngap kuman kumne naliang jungi keseng miso ban shimruk dikui kisinjan ki ba khamtange man pan peskor ya kan ka sarkar ka blada kelut badle kuman la da ki bun snam bat khamtam kan ki jungi ki isu jom kini ki lai tili circle bat ha ki jungi dan ka ki isu service ka district ki lada kam sngap sa sisen in pen peskor ki ya ka sarkar da ka bashim ki sinjam jingki ki batenge Hadian ke jingdawa jangka seng KSU nang sarkar ban kentiu kerdan no ya ke Mausen Ram CNRD block syaka civil subdivision. Haka kadwe tarik unai luar arajar arpusau ke senjuk ki kliat nong sensyar shnong Mausen Ram block. Kalami badlumi ke jingyalang jong barok kinong sensyar hima, kinong sensyar raj, kinong sensyar shnong berkira orang ba jangka Mausen Ram block. Ban bud dian biang hikam ki basa ateng ke bagi pat ba kanekatan kiljupen snow syaka sarkar ke bayadai pat ki kam penroy pat kiwe-kiwe. Na kaliang uba ahyam bor rapsong chairman kesenjuk ki nong senchar nong Mausen Ram block haba kran chiklar patai kubor uli tho bakadau ku penlong ya kesenjuk ban lum ya jingyalang kalong ban penklan biang ya jing trekam kesenjuk bat ban bud dien biang ya jing dawa ke bagi pat ba kila u chak sarkar digi pautali gisnam kata kalong ban kentiu kerdan no ka Mausen Ram block syaka civil subdivision ubah ahyam bor ula ongru bakalong ke aka ke basngosi bak sarkar na kawai kepor syaka kawai kepor kala syukular ka yu pat ba bahadu menta kita gejungkular ke klempoi shnoru bat ki pat ba kila snotho bagla syae ben ha ke sarkar kumta ke senjuk kadawa na ke sarkar bagadai ban ai ke civil subdivision ya ke Mausen Ram balada ke sarkar kadang le bamyo asngo ba kadang le menti kan sapoi kepor bagi dorbar shnong lang baki kliat nong sensyar shnong kino meshim bentasyo baki no kikam negi program jong sarkar kesenjuk ai ku bleiru ikiseng bhalang kumju ginong mi khmat bamenta baki bamenshwa ki bala jupen sngo syok sarkar halor kini kijing e jong pat ba kesenjuk ki kliat nong sensyar shnong Mausen Ram block hagani kesi kelayo banjit u ginong kam betmai hakabala jit u ba hyambor rapsong komu chairman badu ba James Kharbani komu vice president Bat nakapor nagwik snem ka sarkar kala syuai itai jingkermen yangi ba kan saleno tiki snem kilanang ya ni bat nakaliang joko mau subscribe ni snow thuk mentah bagila syaki ben hadu kata-kata on ni ai kublai nakabenta kinong mi khmat nadogis post nem di pamenswa ibala jupen sngau nakapor sakapor ia kani ka benta ka bakrau bat ka badon kame jong kani ka blok mosna pe jongi inomi khmat ki let tuan bat kila jupen sngau bat hadu mentaru ladang pen sngau dagini inomi khmat ki bamenta tenrei ngiui ba kamsum dadon than kata ka jingsim khia nagalian jong ka sarkar te ngiru mentang sngi darah ka ba Nia ilut iki kam kijam kijungi baro war pedang kijing bun kam kum kinong ilam sedang andai nilai lumlang mentang sengi bat penginform ia kini kesenjuk kejungi ia kebelai keteng kesenjuk jongi kli nong senchas nong jonglong di Mausen Ram block nilai yo ia kejing pensio na kibabun kirang basnong
ibawan ni kithan iba pher ya kita ki jing bat ya jing don kam no ban pen ulang ya ni jing dawa bat kani jing ke ulang ngi hadin bangile keren sani jai ya kita jing kelong ba ngin haban mi madan no dangi ki kli no sisa ban pen sngau syaka sorga bakala dei kapor ba dei ban pen ulang no ya ketika jing angnur kejongi kasorgar kadon ya ketika polisi ban penjan ya ketika administration syakinong gendong ban chau pai ba ya kata mi dawa bas nguha warano ya kata ka komba phila clay ya ketika kintien ban penjan berbo ya ki program jo kasorgar bat ngi ki pai ba nong gendong kadno kala bu jing ngilama jing di ba bon telikis ya hagaba kani ka kam kala susah kut haju si haju tingi kerpat ngangit scam ba kasorgar ngidon ke jingkermen ba mentak kesini kasorgar kan sengap ia kata kasur jongi paipa nak ni kadong kathan mau senang bat nak ngim kuak ban om kadon gejing keren bende mo kila don kira masno tiba ajing ban bende ban om ba lada kasorgar kadang mutlak ban sengap igni gejing dawa ke jongi kan poi kapor ba na kalian jongi kum ki dor masno lembag ikli nok si nginomi syembentasyo bat kino ki program jong kasorgaru tingam kemi ganti ba katakan long namarkan bu jing sibun ladang ila pen ibor hadu kata bagi kli no sosial ki dor basong nginum cooperate so nginum isi mentasu bagi kinu ki program juga soka hangta kan jah kai ndai nak terdau ngi terpak bahkan to kasoka kanum dai ban bu teng sesien kan hadu benda penbor bagi ram basong kin sim dik tik senjam ki ba ngidon ke jingai ke makra bagi kasoka MDA ke dalam kemat mentah hoi keladon kata ke jingkular ban kentiu kardang ono ya kita ki blok syaki si anadi blok menamtal ka jingkular na kita ki civil social berketiu district hakikat tu ka kita ki jaga ban penbha ya ki babun kitong ki area ni karmen scam bakani ka sin ka bamenta ka sarkar kan skaplan ya ki jing dawa ka jungi ka Meghalaya SSA School Teachers Association kembali ke kenhun jokinong hekai school SSA hak sin thok ding jong katayau kala pentip bakan selalu me kejing yalang jong ka General Executive Committee hak arpoi terik menta unai lur ban shi me karai hak baidei ba kejing dawa ban thungkam purano bat ban kentiu ketulap jong kinong hekai SSA ka Meghalaya SSA School Teachers Association sengkemir kan lu me kejing yalang jong baro kinong hekai SSA hak jela hak arpoi terik unai lur ha community hall jong ka riat samthia haselong ya kene le pentip du presiden jong kene kaseng uba Aristotle Rembai ha kejing kendo beklat patai kubor haselong press club Habakrani kilat patai kubor hak katlai terik unai lur uba Aristotle Rembai ulong bagane kejing yalang kan long banyatai halor kejubab baga association kelayo na ketenat pulih putih ke sarkar jela hak bede bagajing dawa kino hikai SSA ki bagentup igajing pen kieu ke tulap bat gajing pen scam kam pura ya barok kino hikai SSA hak jela ulieto bahag gajing ya lenti jang ke association ban buddian ya kini gajing dawa Hakish Potrik menta ubnai ke association kalayo bani kendo yo director ke school education and literacy ubderu state director ke SEMAM uswa penil tembe haka kamra terikam jong u bad hakani kejing kendo na kaliang u director ula pentip bah ka bedai bad kejing pen kieu ketulap bana kaliang u commissioner secretary ketenat pulih putih ula betha ban pensange aswai kani kejing terwa ban pen kieu tulap bad haka bedai bad kejing dawa ban pen scam ki kam jong barok kino hikai SSA ula pentip bana kaliang ke sarkar keladap ban pen kre kejing tho na ke benta ban ra kene kamat kejing yalang jong ke kenhun menteri kenang ban yo kejing menjur ule tho bakumta na kaliang jong kene ke association kino hikai SSA kelasye mekarai bakene kendo aswa kenang ban kran halor kini kimat habidi bat kata kajing sa kajing ut baca tutulop ngiru ide gibai ki bagila mi sakmat bahaban ni kran yang tamat Kendrai kemengai tu ipi dengi kenya dengi simi ke reality pada yang ini SSA ni tung kinerja komiti mo especially kemengi apa KLP section ni dan tang arut kino hikai bakin hikai nadu pre primary kelas nursery KG 1 2 3 4 5 new class ni dan tang arut te barabor hi kinerja komiti ki apa ini ibe hikai bat rengkat kajingnya stu jumut lang bat kino hikai kadai baki bakini rap lang nak banta itu helper i jongki mo trigidon kat tu kat ni ngimlak banlen kidon kat tu kat niru ki bangi lap sisa long ba kum haki ki bun kli ki kis nilaya kun persya kata namar belong beli katon pada kajing ot
palak put jongka manjing komiti nak bentaka tulap kejungi ti gitu ru kumbolong mentang kat naya kisi ngila sangla ban resolve nomor kumbolong mentang ike kijing dawa ka bangi la yakun mun syua hadu mentang mentang ya tulap kejungi kami ya chu lingba ya ka manjing komiti kelawan baik direct ya ka haka personal account kejungi enhancement of salary nakalian jong director of school education and literacy ula penting shangi association bayamenta nakalian jong commissioner secretary jong education department ula ai ka instruction dan ka direction ban put on hold shua ya ka ban pha ya ka proposal nak banta ban kentu tulok yani kinokai SSA kata tadi number 1 number 2 ka bai dei bat ka jingdawa jini ban first camp kani ban rise ya ka service jini kinokai SSA nakalian jong director of school education and literacy badai Rusdi project director juga Samagra Shiksha Abhiyan ulang penting changi ke association banangkan yang jong ke education department ke penkret syat kalau proses yang kena kam but menta kalau dia penkret ya ke draft kopi jong ke kabinet memorandum nang benta ban ra ya kena mat hapo kabinet menta ban yo ya ke approval mani ke approval jong ke kabinet hak baik deh buat scam yang service jom kinohikai SSA. Tidak kali jom ke association hak ni kaji kendo. Ni lah Pam Tisha Shushu, now director of school and education and literacy. But hak baik deh buat kini nak kali jom ke pensyai. Bakumba nak kali jom ke Ministry of Education Government of India. Kalau dia pa ya kasih siapa ro ki state government hapo di India. Yaka RAI, juga Cabinet Committee on Economic Affairs, juga Government of India, haka menteri jom naik fokus arja agobe. Pakala shin ya RAI bayar kane ka scheme Samagra Shiksha Abhiyan can continue for the period of 5 years. Hagala asli ublay jong katayo ke Ribhoi College ke Jaka Pulia ke Balapau bah ke distrik Ribhoi. Kalau penlong ya kejing rakyat ya kejing dap South Post Nem jong kene ke Jaka Pulia ke bala ajing nang jing start iki samla ke Ribhoi. Bad hagene kejing rakyat lakan mau buram ru yo principal benengkong ya jong kene ke college ubabu RI Masyaring bamkuai hadwar ublay. Kibor penyat ke Ribhoi College ke belong ke weni ke Jaka Pulia ke bala ai kejing nang jing start bad ke weni ke Jaka Pulia ke bala Khamrim haga distrik Ribhoi. Haga kendai trek unai luar arajar arpusau kelara ke kelim ko senam ke basau po ke jing ya lenti jongka ban pen priang ya ke jing nang jing start ke distrik. Bat lengba ke jing rakyat lakan mau buram kerpang da ke baai buram yo principal benengkong jong ke college babu RI Masyaring bamkuai hadwar ublay. La ban pen kemau ni ba la seng ya ke Ribhoi College. Haga senam syajar kendai spa prapusau Badai nadu kena kesenam, bah kena ke college kalau syakri kelam dekan randian hapdeng jing ek kibabuan kibah kelamat. Lawan ban ai mensiam bat ban kit bok kit ruang yang kena kesengi kerpang jaga Ribhoi College, da UMLA kena pok constituency ubah Meral Bonds iem kum kongsan. Haga jing dan lang principal kena ke college, UEC Bani, nang ta ubah RR kensai makedo kibah yang bahasam jong ubah bu RI Masyaring bamkuai dua ublay, kena hikai kesamla pulia bat kibai-kibai. Habakira ni kena jingelang ubah Meral Bonds iem ulai koblai kerpang ya kena ke Jaka Pulia. Kabala Khamrim ke distrik Ribhoi, kabala kenjok mentaj umau mer basau posnem. Haga jing syakri ban jing nang jing start ya kisamla Pulia jong kena ketan. Ula ong ru ba haki babon ke Jaka Pulia om juda kham ken mau ne buram setia ya kita kinong perat lenti ki balalen lade. Bad ula ong babon sin ki juklat no kita ke belas sedang. Dari uang bakal longpat ke nuksa ke babah ke balapan ida kena ke college bat kinong ket kam jong Ribhoi College Students Union ki balakan mau buram ya unong seng bat principal benengkong ya jong kena ke college klem dak klet ya ki mati ki jong u syuk nalor ke jingken tu ya berok kinong kemi jong kena ke college naduk kinong hikai kinong ket kam baki wei baki nang beteng ya ke jing syakri ke bajanai ubah Meral Bonds iem ula kular ru bau ni dan rengkat ban kershan ya kena ke slam ajing nang jing start. La penipu ipiang ya kena kejing rakhe yo mau mer basau posnem jong kena ke college da kejing ruai bat kiwe-kiwe program. Yo lese kidan sibun ki jing keno kindan be. Malah kalau ni ngin tu setiap kalau ni yang kalau ni ya no kalau ni ya paro genre ni sibun
kita ini suatu bagi contribution kepada di kesehatan kita ni problem terdekat negeri semua. And we are not wrong to say that whatever contribution that Sri R.I. Masri, who hail from one of the village from Eastern Ripoy, that is Kerdek, who happened to be the principal of this college, and it stands like this today because of his contribution and the contribution of other personality who have been there through thick and thin in the journey of this beautiful institution that has been built in Lompok River District. We wish all the best to all the present governing body, the present principal, the faculty member, all of you, and we hope that in days to come that we will see more and more students that we have here today. We hope that the legacy that has been built, you will carry forward. Komisi Benta menpen itenat iki kenro jengki ofis sorkar. Hakelak sungu boleh jengki tayo Menteri Ketenat Textiles ka sorkar jela uba apol lengdo. Ula plepat ba ek jeng drodor ne ka iconic Meghalaya Textile Mural hak ofis terekam ka Directorate of Sericulture and Weaving ka badan halachumia hakenong ba Shillong. Menteri Ketenat Textile ke sorkar Meghalaya uba apol lengdo hak kendai terik unai luar arajar arpusau. Ula plepat ba ya ka jeng drodor ne ka iconic Meghalaya Textile Mural hak ofis terekam jangka Directorate of Sericulture and Weaving ka badan halachumia hakenong ba Shillong. Ka iconic Meghalaya Textile Mural kedai Shibenta bat ka donate a wall program ke belas sedang da ka Saint Plus Art India Foundation hak jing trilang bat ke Asian Paints bat ke jengkershan lang ke sorkar India. Hak ni ngesngi rengkat bat ba poleng do le don lang ru u Principal Secretary Ketenat Textile ki officer bat kinong trai kini ketenat. Haba kira ni ngesngi ba poleng do ulong bada kini kesenjam kalong ban penit tenat di office sorkar. Da ke bakdo ru bakum bak jela Meghalaya kadon iki jing itenat ka Mariang kani kalong kesenjam ban penit tenat iki jing tei hakani ke jela. Komisi Benta benelek ban pesutu ekipat ba bagian Misha Kemat hagaban no senyang yang lakas nam menekun persya ekejing pang bampong. Kenang bagan long kejing mentoi ki weipat ki badan kam senam. Hagasni ba arjang katayau ka DKMS BMST Foundation India kala penlong yak program pesutu pat ba menesyem Benta hagaban no senyang kum ki potential stem cell transplant donor. Bade kene program la penlong haga conference hall jong school ba USTM ka badan haga district Riboy. Da kejing ang nuat ban pen priang ya kubor halor kejing dan kam ban mi shikamat dikira pat ba kam tam ki kun samla ha ka ban shim Benta banerap ban penyo kejing kot ya kitu ke bayo ya kejing pang kansa ha kasnam ha ka spotrik unai lor arhajar arpusau ka kenhon jong ka DKMS BMST Foundation India kala penlong da program ban ajing pensyai lor kapang ban wer ginong shnong ban shim Benta kum kita ginong senyang ban penyo ya kejing kot ha ki pat ki bayo yak jingpang kansa hakasnam. Lengba kene ke program ke belapun long haka conference hall jong ke school ba USTM. Nakaliang kibor ke DKMS BMST Foundation India kila ajing te belok kilat ban penrung kerteng ilade. Ya kitu ke badan kamon ban mi syakmat kum kita kinong senyang neki potential stem cell transplant donor. Kepada ke wain kilat jing sumar ya ke beyo ke jingpang kansa hakasnam. Patrick Paul ubade CEO ka DKMS BMST Foundation India.
Ule pentip bagani kejingpang ke kenrei bha hagi kena samla. Hagaba man kesan minit andan betwe no shongshno keri India benyo ya kejingpang kanser hagasnam. Kabajutip kum ka thalassemia laneka aplastic anemia. Kibajukmit lenti benyo kejingkoit tang ladadon kita ki potential stem cell donor. Lapentip ru bah katan dalam ini ka DKMS BMST Foundation India kalayok ban penrung kerteng ya kumbah nrio hajar ngot kita ki potential stem cell donor. Hakaba syajar sans pangut kini na Assam bat cispa nyo pungut na kejela Meghalaya. Habakran dengan program nak kaliang Profesor Dr. Gauri Dutt Sharma, Vice Chancellor ke Sekolah Ba USDM. Ulepan pau bakum kawai ni Sekolah Ba Meghalaya. Katap dah kejingkeman banis nok tilang bat ka DKMS BMST Foundation India nak benta ban penmi kita ke sipai ki ban nok senyang ban ikon persya kene kejingpang. Ula pentip bro bah haduk kene kepor ke bomenta dang hapok sisnam. Ladon kumbah nyos pangut ki samla pulia ke USDM ki beladak penrung kertengela dia kum kita ke potential stem cell donor. Nakaliang kibor ka DKMS BMST Foundation India lewer kiwei pat kinong shongshong ke jela Meghalaya Assam bat kiwei ka than dalam mini ban mi shikmat ban long kita ki ban yarap ha ke ban wanra ya ke jingkot na ke benta kita ki bayo ya ke ni ke jingpang. A lot of campaigns from Meghalaya or from the northeast. We will be asking them to become our ambassadors so they can then communicate in their language to or in their perspective to motivate more people to register. So digitally we run campaigns. So we social media is one of our very powerful tool through which we run campaigns. We talk about the cause, especially the myths, because people come with a lot of myths. Some of them say, what if I'll lose my hair if I will donate, or some will say that what if I become infertile if I donate my stem cells. So they have a lot of doubts, they have a lot of myths, and we have to keep educating people about this is nothing happens, you're not losing anything. So that's digitally we're trying pan India to as much as possible penetrate. Kakasi Authors Society hakasi balang jogatayo kelarake ya kejingdap sau pusan snem jogane keseng kinong thokot kasi daga ba penlong ya ke program ha Shankar Dev College ha Shillong bala penlong ru ke lumpung ya merjing tip halor kapang ka Shillong ka menor ka menta bat kalasai. Kakasi Authors Society haka katwai trek unailor arhajar arpusau kelarake kelengkok snem ka sau pusan ha ka jingdan kat UMP ke Shillong constituency u Dr. Ricky AJ Sengkon kumkongsan ki dekat Kakasi Authors Society ki kena pule bat kiwi-kiwi ya ka bala penlong haka Shankar Dev College ha Shillong. Habakran kan ngesengi nak liang u Dr. Ricky AJ Sengkon ulong babon ki bedai bat keban kentia we kathok katar kamtam ha bedai ba gejeng pendrong ya ketian khasi ha ka kernet ke bapra jong ke riti sensyari da ka ba kedauru ya gejeng nan kam man penne ke ketian snong na kelanggitan ke jela ban pendrus pa ya ke ketian na kaliang u Dr. DRL Nonglaj ula batai sani ya gejeng ya lenti jong keseng ha kisau po Snem tam na kebentaban gentio ketok katar bat ikaktian khasi caki kerdan ke bakongsan hagari pada setelah kepertai. Uliatu ru baka Kakasi Authors Society kala penyiar nyot likishnat jongka hagajela bat lightly hakalengkari kom Delhi, Bangalore bat Kolkata. Hagini kesini layo ruban sampusnam caki katwengut gisamla ke belateng shan hagi jingpulia hagajela. Balayo ruban pelat-pelat ba akilai telikikot jong ba hamles melim umlong ke belajar kerteng ke Antigon, ke kot Jepang ke Kenpur, Kenka Khasi do ba Rafael Warjri, bat ke kot Jepang ke Riti Mauba Maubena, The Megalithic Culture of Khasi Janja Hills, dau Dr. Marco Babit Mitri. Hadian pat keladon ke lempung ye mir jingmut bala keren, dagi dekot rang ba keseng bat weu samla, halor kapang, jong ke Shillong, menor, menta, bat lasai. Kolong pe kum wei naki phone trong cái này beri unjuk juga, aku akan fatman ini, aku kum tadi kesini, ya kawan rakhi, ya kan thau, aku boleh ni kata literally day, ya kawan lah, wo kalau kum tadi kesini, orang tadi kesini kan terkenal, bahkan tersiusia yang ini, padai kecil. Kapalang kawai naki atyam
Kawalan ia kawan ket song bat pantai yang ini pun kecak penuh. Nalor pakai yang itu pankan tiu yang culture kami. Orang bang mau sekali pakai seng, ani kembun kamu kambian. Naik nata KS. Panai ketinggian, pan bersyukur ikut sama, hagapan buat banyak. Ya kejat beliau kasih hagapan buat kita tak. Kum, quality, history, geography, economy, apa pun tak berkaitan. But when nang ketir, yang ketir kita menang, beliau suka susu. Orang yang berkhas of the society, mereka menyelam, kalian juga serta, lalu ada juga bentar. Dari tentu ini suatu, don kini KGF lebur, dan ini tepat mengajar penerima terpilih. Hasil abang kami iki kubor ngin pengen biang iki mat bokongsan joko kubor mentari payung. San folklore tengka onyo ubajab ek online lottery ke Jela Meghalaya. Lalek surgery ubah Preston Tensong Hadali ke Jinglong ke Met Kebiang. Penlong ke seng AKMTTA ya ke Black Flag Week ban persyak yo akamai ki kali nabar haki jaka jumpa akai ke Jela. Penlong ke VPP de ke ki ban syong ban persyak ya ke jingkio ki marba marbi haki Jela. Lada kini ki beliau jong ke JSJM ke penlong rally ngin miklang bane bam dok masih la ke jong ong ubah roy ke parsenram. Kipulet ki penistom kipulet ke balik akam sneo bat penkup buram ke balik bah ong superintendent kipulet on penjur jengi ki syok ke KSU halor ka Mausenram Civil Subdivision bat kladno uba latip lang Kharkongor chief executive member berim ka KHADC UMLA ka Maulai constituency uba Bright Starwell Marbanyang ha kesimbaar jeng tayo lasam patba ya ke MLA scheme syakinong syong ki bahap apo ka Maulai constituency Bat ulapan paur ubah kesyong hakjeng start UMLA kumno ban penankam ya ke discretionary grant ka basipau lak tengka man la kesnem ban ajeng yarap syakipat ba. UMLA ke Maulai constituency ubah Bright Starwell Marbanyang hakasipau trek unai lor Arhajar Arpusau. Ulaplat pat ba ek MLA scheme jong kesnem Arhajar Arpulai Arhajar Arpusau ku bakentup ya ar point san pralak tengka bakentup ke Special Rural Works Program SRWP kaba ar point san not lak tengka nalor ke Intensive Sports and Youth Development Program kaba lai lak tengka ke Intensive Arts and Cultural Development Program kaba ar point san not lak tengka but ke Development of Traditional Folk Music kaba ar point san not lak tengka. Habakran yang kena sini UMLA ulah kentui kipat ba bagi dia benlong kibat start bentuk melor ki scheme kibadai hok jong kipat ba bagi dia ben yo dak ba kedau ba ke discretionary grant kebelong 10 lak tengka malak kesnem ban ajing irap kipat ba kamdai nak benta ke bai dawai la ne bai school kum malak kedau mereka syong ha kejing start UMLA kumno ban pendan kam yaka kalong ru kejing kuak kejingi kum magila keren hagerun san yalap election kum magila penpau baga Voice of the People Party kan pinslur ya borok kinong mikmat kejing bagi dia ben penankam ya kajing pentrekam ya gani ke MLA scheme ka bang legislative kom ka SRWP ka ISYDP IACDP DTFM kiba ka syong ha ka bor ka jung MLA kum no ban penmang ya kita ki scheme kiba pher ban le ru ya kata habashai te pinsayo snow ya kajing penpana na galeng jong UMLA jong ka Maulai kumno bala penmang ya kita ki scheme ke ba pher skinong song jong snong Maulai nagata ka arspa sanpolak lingba ka SRWP Special Rural Works Program lailak lingba ka ISYDP Intensive Sports Youth Development Program arlak shiteng lingba ka DTFM Development of Traditional Folk Music arlak shiteng lingba ka IACDP Intensive Art Culture Development Program. Kini kalau di scheme kita lamang ye kipat ba nong snong haman la koi pagoi constituency. Kini ke MLA scheme kamdei ka nong mei nong pa jong MLA. Kamdei ka nong kinti ke jong. MLA umdon hok bandan benta e ru MLA kini. MLA di ban ai lut kini baro si kipat ba. Tengi kwa ban pensai hepring jong pi. Bagani kadai ka thong ba ka jing kwa ka jong ka Voice of the People Party. Habashai ban penpau pat ba kumno.
ban pentrikam ya kani ke MLA scheme tingi wan kum kinongilam daga men sim ka basu kmen badu daga men sim ka basu sarong bagi tegi MLA gijingi kila penda bahok ya kai ka baka party kala patha yaki ka party kala ada ka jingtho saboro ki MLA baga jing pentrikam ya ke MLA scheme ka dei banlong habashai nginum la ban compromise nagaleng gijingi kum ka party idan tang artli kike nagaleng gijinga ban nagaleng juga voice of the people party abangi wan sukhat jong paiba bilang tang artli kike tibangi nut ban kular hakmat jong pi paiba yang paiba jiet penkopor yang penkopor yang voice of the people party nama nagaleng gijingi idon artli kike tibangi nut ban kular hakmat jong pi bakata galong balada kila ibet ini ban pelong kita kinong thawai ki jong pi ki MLA ki jong pi ka baning kong galong kum u legislator kenal apa kenal yang sesien u MLA member of the legislative assembly du khot jong yung darbar thawai ka kamrang ka baning kong du habangi jiet yo MLA jungi lani u MP jungi kalong bu nya sat nagata jinge ka jonga ka jong pi hangtai hapo yung darbar thawai lani wat bandra ke jinge ke tempat ba hakmat jog surga kata kadai ka kamram ka baningkong bat ka hakmat ka jong UMLA lani uta unom thawai bagila ong hatu upor pada la pi penkup hangi ya kabor ngin pendak hok ya ta kamram ka bapla bensyat hangi bat pai ba na kalian jog voice of the people party na kalian ka jong MLA samut jog voice of the people party klai pada kunung ira ikimat ki isu kijong paiba ban kren lagalo hing dorbar thawan lani shaba jogi dorbar thawan bagi so kemen bagi so don bok ru ani por ka manta ho isdang ka dia iti ka jogi samut ki ali nriling ba ka jogi shan jong paiba keleng gabri unyo tret ngale yo ban sei you MP na ka voice of the people party ban so kemen paiba ani por ka manta bawat iladon yu MP uban kren nakata jonga ba jongpi hangte hapo ke parlemen iso kemen kata gari ka baningkong kawe ni kecil keluar ka minut dan keluar bang iwan khabat jong pai ba berkaba ar pai ba kari ka ni ka bang idon nak ni por ka menta ban sakhi bagi la ong khabat jongpi pai ba nagalian jonga voice of the people party ngila ong ni we lalaki jiet ka voice of the people party ke ka bade ka jong pai ba kan de ka jong pai ba watang sinayan nginom sim na kata ka pha ka balamang na kata upai ba ka voice of the people party ka dan hani ban pensai ban pensta na kata jong pi upai ba nong sosnong mulai ban ngetskem lingba ka voice of the people party kan ai ru ka jisai yu upai ba nong sosnong akeleng jong ka jela ka jonga ba ka jong pi Thank you.
Acting CM jong kahima langren uba Brilliant Henry CM Yong. Hagasing baar jong katoyo lasam jeng yarap de kesong tengka yaki kun ki hajar kahima langren. Ki basyong basa akasnong wa akaji ka langren CM ship aga district Southwest Khasi Hills. Hadian bagahima kalayo akapisa arklor katsan lak tengka. Naga jengkiar sainar naga snong mau pelun shado Ciragau. Acting CM jong kahima langren upa AM Brilliant Henry CM Yong. Hakich potrik unailur arhajar apusa ulalit jengok bando jengyarap yaki kun ki hajar kahima langren hakabaula sedang syuan akasnong wa akaji langren CM ship aga district Southwest Khasi Hills. Upa AM Brilliant Henry CM Yong habakran hilat patai kubor ulieto banakaliang kahima kalayo akalan compensation hakabaydai bak jingkiar sai narsya hamau pelun syaduk Ciragau kabakot baro syaka arklur katsan lak tengka. Ulia turu banakaliang kahima kelarai baik ini kepisaan sam shikapat ba marsya hajar tengka iwe brio kentup narugi kelung ki barang suka haduk ki belatemen naga benta bikin yo gejing mentoy heki long yeng long sem namar bahag ni arsnem ki belalet kila syak ta bha naga jing herdor ki marrap naruk sensar kuai utempo bat kiwe upaya mulia turu ban ajing yarap ki bapang basitam ki badunat kotmet bat ki samla ki bapas bha haki eksemen baper marsau hajar tengka marwai kumjuru an ai san hajar tengka yaki sordar lani ki secretary shnong ki batristam ban penbit penbiang yaki kam haki shnong pada bakenya baro ki jinglot kapoi shiklor tam na kebenta ki arpu prateli ki shnong step jong kanesi ke pementang adap dari jinsong komen ke bangiyo ban wan hapo jong kan ke shnong wa gaji na ke benta ban asam ya ke jingarap ibami na ka dorbar hima jong ka hima langren de lor kan ke benta na ka liang ka hima nilayo ya ka land competition jong ka fencing na duk maupulun haduk Ciragau ke ba arkurur katsanlak de na ka benta kan de na ka liang jong ke hima nilarai ban sam sikipai ba jong ka hima naduk ki badangka duk ki balatemen nak benta banyo ya kijing mentoy kilong sem kijongi marmentang iba hapo jong kane kasnam arjar arpulai arpusau ika nam sneu ke bakrau ya kane kadong katan kijongi marba ngi ya rap sensar ngi rap kuai ngi rap tempo tenrika dor jong kini ki marap mentau snam kalong ka bahir dor hadu kata-kata ngi iba kilong sem dan pedang gajing duk ke jing keduk ke bakrau. Ini snow don bok pamenta ke senam. Ini yo ya kene ka land compensation ke ba arkur katsanlak. Aga ba nakal yang kador barhi berkuai kelarai ban sam sekini kilong sem. Dementa kasni lasaki ki pai ba jong kasnong wakaji ke bangi yo ban sedang menta kasni ban sam de ini ba kilayawan ban syem ya kini kijing erap iba nakaliang kahima kala ai barka jingerap ka jongi kalong marsia jar tengka uwei unong song snong nadu ki badangka nadu ka spauterik agos syapo hadu ki bala temen mot ni ai uwei marsi sia jar tengka nang taha ka juga por ni ai jingerap na ka benta kini kiba nepang kiba sitom ka kitorung ni ai mar sau jar tengka haga juga porni airu nak kita tiba ana tiba melak ban tri ban kata tiba melak ban le kendo di ai singara peru ki mar sau jar iwe iba ana de nalor kataru idon ru kini ki samla ki jongi ki bala lek hagi jing puli ki ba per ki bala wan shakmat ndu first division ter nila ai jingera mar sau jar iwe kena school te kane ka jingerap ko jongi ka long tang kum kadak ten ringim lahi ban pendap ya kata jing don kam ka jongki ten rekom kadak nakal yang ka himangi penpau kata ka jingerap nak ta jongki All Meghalaya Dancers Association rengkat bagi bahayang bahasam jong Steve Jerwa ubay ko ni ka jing kopshat
ke India's Best Dancer Season 4 ke Balong Mumbai. Kesini balang jaga tayo kilalik ikenduk ya usumbut Menteri Rang Bak Kejela ubak senyau balang dhar ban pan ke jengkershan ke sorkar jela kamtam ke ban kentu ya kipat nong shong shnong Kejela bakin vote yu kenang bu unyo ban ra ya kanam la adu. Kini ke jengi ikenduk ki bahing bahasam u Steve Jerwa ya usumbut Menteri Rang Bak Kejela ubak senyau balang dhar ubak senyau balang ulakit bok keruyang ya Steve Jerwa bun job kini ke jengi ko baru nak senyang urusan wajar tengkah hakikimi kikpa jong Steve Jerwa. Balai donang Presiden ke All Meghalaya Dancers Association AMDA ubak kit bok thaba patki bahayang Steve Jerwa. Ubak senyau balang dhar ulakan turu ipat ba nosong shnong Kejela bakin kerjan yau Steve Jerwa da kabeshim bentah kejing tap vote kenang bau Steve unjob kena kejing ya kop shot. Bat ulak ular ru ya kena kenhuan ba anpen ya kendo badu Menteri Rang Bak Kejela u Conrad Kongkal Sangma. Kenang pada kaliang kesorkar jelaru kan yok menyerap berbenah jeng kersyani u Steve akan ikejing yok. Nah kaliang ubak kit bok taba ulong ba kebakong san mentah kalong ya kipat ba bagian tap vote ban kersyani u Steve baun poi syakatong. Namar ko ba kalong mentahi kejengkan jong Steve kedai nak kejing yok poin nak inong bishar. Nerai lada u Steve uklan sah kejing yok vote undang la ban jam syaprang ban poi sendon syaka grand finale. Kami telo mas musarong ma yala jam namar ba ngaruh ngade baduk subelah mas musarong ha ya kata cukup mentakas ni yawan sini batiba iba ila yarap ila aim simru te ngaku abanai ku bele iba mas tanat pangawan sini ngayo min simru na iba te aku menta bade te ngap lo ngalayo min sim syu ngam menta ti khon ngate job bai namar kilayat don lang barok-barok la belum patai keniat ledu menu ya kenika syat dungi mai la sedang nadu kendai senam la sedang syat ya bun dir bang idon sini bun ba don be sti sabat tong bata kene ka syat nama kuat be ka syat tena school rukia support uu nama ki ui kida udalek local competition waktu ulong be nikong tena school ruki ain sim uu idalek siapa Kolkata ne, Guwahati ne, Shapuni ne, ulishi master class tekisha. Leki benai-benai usak beshabar. Kum Guwahati ru adu laisnem usak beshim master class. Tenak tu lawan sini. Tenak ta pada ulak shu kuat ben lek competition lek workshop. Te yakane reality show tenak du badang red hu ulak kuat ben lek drum. Te ngilek bej man kopor, ngilek ai audition. Tambang yo rum. Te mantap pada te la yo te tu teng ai ngu yu belai wah pli galak keling ti khun jonga ban kong hi ke ba hakmat ban kong kalong ba ni don kam ya ke voting system te nga ipesutu ki pai ba kumno ban vote nama ba ngi pe ki ki jela par ngi ba ki jela kelas tang tiu ha vote nama mata ki di top 10 ki top 10 te na ki top 10 ki judges ki jit ki ka point jo Steve kala klan bha dei shoot top 10 na ka point ki judge kala point check top 6 te man kata yo kin be bai man kata yo kin be bai te de Steve la don lupa ka top 6 dia da klan so kan ka vote you Steve ka pen kelalong yu sak top 5 kata ka klan dang ka vote da ka top 5 kan point sak top 4 da ka point ka top 4 kan nong ka grand final ni ka along ka we ka bahia do Bandung Grand Finale tinggi dan kami kipai ba aling ba ka vote tinggi kipai ba pat hi mentai kat kum gajing si ji snow ki jongi ke dan kat tu kat ni ki ba so thu mo ki blak tip pang up hakapor ka mensua hakapor jong abit pol ka khamsuk ya kipai ba makin vote tamar ba ki yo ba taki miss call lani da ka SMS mo hendai ka ba menta pat kalong ba ka ba sukhi ka ni ru kam ni ka jenja ni penon kam tang du up da ka ba ngisu download ya up apps ubah play nak ka Play Store. How Play Store you download you Sony apps. Anda play Sony apps dah download dalam open must be itu dalam open. Hadian seklik nang tu must klik ke sapan nomor ke sapan kerteng jupi ayu. Usnam ayu. Detail apa detail nang tu kan akhir contain nang kerteng nang tu pat dalam tu fisadan. Fisadan dalam dan kalau along
automatic la long login noi dah login pan mas dah login kalau pau ke keting master X kalau pau ke master X ke master B dan nang tu ada pila bak piang kipak pilih piang itu ke app sam kalau ami bukan kalau ami pakai ki channel jongkan ika Sony mo ki dik serial ki berkhaj tehang pok hang ni pok ayu padam ngadika apps padam hani ka apps hang tehang pok kadan search ki search hang tejrom itu India Best Dancer season 2 or season 4 mano India Best Dancer season 4 anda kelas search kan lap itu kadur no India Best Dancer season 4 hak kata apa dah kalami hak Saturday buat Sunday kemudian bentar empat lah ban buat hak Saturday buat Sunday pin hak por prabaji ken pin iya kadur jugi contestant hak tua app ken pin i si scroll baik nang tu wa betong India Best Dancer si scroll tik dan jerong dam ayu dan jerong pin 4 sutu dan jerong tik tak hendak tok pin ci hapo hak por prabaji pin miat Saturday buat Sunday pin i kadur jong ki contestant Steve dalam tu dia damdan makna do kelak bandeh kelak ban mi do si Sunday lana kami ya saja tamang ya ban petat man every Sunday every Friday Saturday but Sunday Saturday but Sunday kemudian ban pet begini iya kado jung Steve ban nang tu pat wan nam klik inu ru klik tang kado jung Steve mas klik kado jung Steve kan ban ka kado jung Steve untuk kinong vote positive tinsudan be ya kado jung Steve hadu san persen kemudian kawai ka account kayo ban vote 100%. Kemudian dan aplikasi mobile kila ban download aplikasi apps kemudian layo sepak buat. Kawai nagadao ba nagijot yung iba kat kumbalongi. Kem pat sangap suure kita ketuk tenula don lepai marka kadang bandu kat kumbalong ta top 6. Te susu dan kam ke jingkerpan naga nagi berujungi kam tam. Song bahaban ai ke body ya rak ni kubor bahatam ni de giding mresu di song ya ke ying jungi. Kam tam kri song surong ya ke state jungi borok kawai. Dengan nagaling jungar kum kedak bangapan paung nasong keben ngalai rap ika bahaying san pajar. Tanda ipai ba pani rap da kabur kin ai kabala kana mungin yok kejing job jong iba steve kedai kejing job kejonga kejong pi borok kawai. Hadian kejing banjur jong kejing pang ke Belaslam. Hagasni palai jong katayo Chief Executive Member Berim ka Khasi Hills Autonomous District Council uba alatip lang Kharkongor. Ubalong ru MDC kenong Thamai constituency ula klakno ha civil hospital ha kenong ba shelo. U Chief Executive Member Berim ka KHADC uba alatip lang Kharkongor ula klakno ha gajan miet jong ka khat artarik unai luar arajar arpusau. Hadian ba udadan ha kejingpang. Uba alatip lang Kharkongor udah MDC kenong Thamai constituency beruladan ha preng jingstam ba Sumar ha civil hospital Shillong. Ula syajit kumu MDC kenong Thamai naduk ke senam arjar sau bat ula beteng manlong MDC haduk ke kelemat ke bola klakno. U Chief Executive Member ke KHADC uba peniat sing siem habai keren bat kenong patai kubor. Ula penpaw ke jing snusi halo ke jing klakno jong uba latip lang Kharkongor. Bakalong ke jing duk ke bakraw ke council bat gipat ba kenong Thamai constituency. Ula ong bau ba latip lang ula long ru UCEM ke KHADC bat long ru executive member ubala bat iki babon tedi kitanat bat ude MDC ubala no senyang bha syakajat benriu uba peniat sing siem ula penmena bha ka khatlai trik nai luar kasing to adiam on aino ya ka shuti steng sngi ka office trekam ka KHADC kum kadak ujung jing solem lor jing khatno MDC kanong Thamai constituency. Ngidap dah kajing susi bantip ba iba latip lang Kharkongor ibolong sitting MDC jong kanong Thamai hajuk kapor kum chairman jong advisory committee jong KHADC menta ila klat no dang mentan hangni po civil hospital hadin bala yo education ka bala slam te nakaliang kajungi kumban syukan mau iba latip lang Kharkongor
ilalong UMDC nadu senam arhajar sau kamut la sau term ilapat kum UMDC hang taipo KHDC balami khamat ya kanong thumai constituency but kani kajing syajit jung i sausen kanti klem syaram ka pen i ba ki pai ba jong kanong thumai constituency ki shania yai kum nong i khamat dan kum nong ilam Shaka district council te kajing klat no kajung i kalong kajing do ka bakrau yang i kum ka council namal ilalong beriu bela no senyang shibun bah hak ka sinsyar kadar khamtam hak sanhima sima hak baide baka district council ilabat ru kum CM Shipor ilabat kum EM in charge secretariat atu apor ngikut mau ki babun ki kam ki sinjam ke bala shim nakaliang chu i hak apor bai dam bat kam kalau long kajing mentoi ya karib kajai benreo te kajing klat no kajong i kalong ke kajing do yang ikut ke council bangidu sauway pat usinya member nalor iba din world khar barang syuklat angsyen te nakaliang jungi kum ka district council ibrokowe ni pha ka khubor solam syaki bahayim hasem ki baijan ki khun ki hinman ki para nata ki marjan morpar ki waisa lambati nata ki baro ki bahayim badan jeng dei ki bajan bati Haka kat lai tarik unai luar arhajar arpusau ki MDC jangka ki HADC rengkat berki klik nong sensyar kila penlong ya ke jingelang haka conference hall haka ba kila penlong ya ke jingelang ban penpau ke jing snolem halor ke jingkla no jung MDC kanong tamai constituency uba latip langkar kongor haka nengesi la di ban play ke jaga terekam jangki klik nong sensyar haki HADC menrai la pensangi no ai kene kam bat kila penlong no ke jingelang snolem ya MDC ubal klat no kamtam haba haki snem ki belalet udah executive member ubah kami ya ketenat ilaka. Kiba pun kinong keren ya kejing elang kila penpau bagi kejing kelano ubah letip langkar kongor. Kam dek kejing do tang ya ke yang kesem kejong u. Dari kedek kejing do ke bakraru ya ke council bat kejat benrio. Te parlok dak tu ngila poi syuk bakut juk tup kubor jungi menta kejan miet yang sesiam yang bat pilih syam teo kejok kesngi bat ha kejok kapor. Kublai shibone kapor jong pi bat kiasok.